Minasan, ohayo gozaimasu. Natay lakon minasan. Pero first time jud minasan nga ang akong bike minasan nga flat, barao. Diri minasan walay abog, wala man tanan. Pero ganina nakaligis kog kuan. Gamayng tunok ba murag sin nga kinating sa nay construction ba. Gamay lang jud kayo siya. Natubag ra gyud akong pangutana minasan ug unsaon pagbulkit nila diri. Unya gikan ako dito sa apita sa mall ba. Nangutana ko dito sa baligyan nagbike. So nag-decide nag-ingon ang nagbantay dito nga ipadala daw ning bike. So maadton dad minasan ako ning ibaktas. Atuan ang ibaktas minasan. Mga bike minasan no abot na ta. Ako ning isulod. Repair na. So giayo na minasan. Ang bayad minasan kay 1,000 yen. So 30 minutes daw nya di mo dan tumuko ang video minasan kay maulaw pud ba. Pero fix yun sila minasan. Dili pa sa tuwa nga bulkit-bulkit irada ba. Wala day. Hi. Way buslot. Wala ito'y buslot, wala natunok. レシート、このレシートを持ってきてください。はい、わかりました。もう一度見ますので。はい、わかりました。ありがとうございました。ありがとうございます。Okay na, way buslot. Kumana minasan. Fix na siya minasan, wala di siya buslot. So ila lang gi kuan ba, namo to drawing gud siya gud sa kanyo to dapita pero sayang bawa na to na covered bitaw yun sa nila pagtirada. Makumpare na to da sa Pinas ba. So salamat kay minasan. Na maka pagdibagdoy na pud mig utrog pang malingki.